Ia, whaataro whātu lau tō whāsawea, lau whionga pista, ia whaintae tu whea ia lo oe foi kamari anga, ia whakaro whaku le Soifua malo keriso, malo Soifua, malo foi le lange malo foi le ngalue le nei vaenga o le kawafiafi, ia inka kua ia le I whafo i o koe a maka mai fo I wanga le sisi lese. Ia la. Kare kongua o wanga I o whamungianga. Alo whaftai, te lai se manu, ma lo le Soifua mria whaftai fo mo le tali whaalo alo mai. Talo whatu lau whionga te oi lilo, langa lefa ta ta whilo ai. Vai atu ia pa ia e. A wā ia alo whanene ma le whionga fo I le tuatanga loa ma Malaysia. Ia ma le mamalu I lo tula. A wā le tū manu vāo ma upu ia te oe whale alili ma le malai whanga malama. Maloli le Soifua mria I lau whionga I le whatua. Whatalo whātu lau whionga pista, avia. Ia, whatalo whātu fo il mamalo malpa ia lasi o Samoa ua mawhai ona ma ua mai le tātou whaasala lau ngal nea fiafi. Malo lava le Soifua lau le. Whaftai fo mo nea wanoa ua mawhai ona ma sāwali mal nea fiafi. Ia sosoani atu fo I na ia wha lau ilo ati le atu. Tuaisi na au na kal nei mata ngaluinga. Ia awa fo I le sila fia e le tātou atu no o mea o loo. Mawhai ona maua tuaisi sosoani ne vaitai. Whaftai. Malo whaftai. Ono o le tātou taimi e tuli pē tā ua tele mo le whafonga bai le atu no. O le ālafo atu I o lua au ma whanawhana. Ia, amata bea ai, ia, ma wholosio fo I lu mā mea. Ia nisi o ta upu ta ua tele a wale sila fia e Samoa I le nei lava po o le tātou maftanga ma le nganga whaaloalo. Ia, whaftai pesta, ia mua na whaatalo whātu, pa ia wha le malo, pa ia wha le atunu, pa ia wha le tala lei, malo Soifua Manuia fo I kausanga fo, whakalo whaku fo I ka ma ki ngā mākua, o lo o pōle whala ma whiula ni murila, ia wā lama ngā ruenga whai au ka mawhanga au, ia mā lo Soifua ma le whatotoa, ia sa ua fo I le whalongo, ia o lo kako ma whuka fo I silangei ma kai pāre mia o le kako ua kungu o Samoa, ia whakalo whaku I lau whionga le, ka mai kai pāre mia lau whionga sa whapiko, lau whionga fia me mta awha, whamuina, mulunu le lua. Ia e whakalo whako fo ingisi fo I o Mingska o le kapengeka o sio kako ua kungu, o lo sa iri malosi mai ngei le kako le kungu ngei. Ia le whionga ia whamuina, Wayne Fong, ia pe fo I le ko wha ia whawalo, ia pe fo I le whionga ia leo kalaki, ia, malo lava le Soifua Manuia, katikongu, ia o lo I ao lava o li ima ka mai kaifo mai, ia le Soifua Manuia, kau inga ia au ngāwha la au, mawai la au, ia ma ea fo I o Aotearoa nei, ia wale whaasini ngā malosi. Ia, pesta, ia o le awhiawhinei, ia ngā ua, sira fia, lo ma whakasi e ngei ma le whionga ia te waililo, se alo e whaasingo le whionga ia whangenge, whio alo whangenge le mkua mausuoli, na le kai ko walu mkaulongiu, ia malufilofi, ia e whainka foi o le whionga foi ia ke waililo o walesi, ia o se kama whangau foi ia I le whio kapa au markuianga, whio soa malangi ma alo ka malangi pa ia ko iwa ma whakalainga ia alipia ia ralka ile whainga ma oe le kumua ia o a whio anganga o le whionga ia te waililo walesi ia rembia ia o ma whakase ngiringi ia whiafi o le whionga ia te waililo o ia o le pule ao o le vaenga o le Soifua Manuia ma le au unanga lau tele Wanga tau o le General Manager of Wellbeing and Community Service o
o le au nanga lea ale vaenga le nei a walesi. E tere lava se au nanga lo ia i tonu le mtanga lunga nei. Mo le soifua manuia, mo le soifua malolo inu tangata. Walesi, ia, malo lava le ngalua ngei asu. Wa ia le lo ki ngā inga li kai au ngā amaka i ka ko ngā runga foi. Se i mawhai ona se e wha makala i le mamalo le atunu vaenga o lo i lalo lau ta inga po i lalo lau wawainga mo le lato nofo sida fia foi lea a mai alo lea ia onga ka alo loe se i wha makala ia leo inga tonu lava o le neva i aso ma afianga o le malawhala nā tula ia olo o afia ia o kilani nei ia ma fisosoani ua mawhai ona maua ele au nā fo South Sea Self-Care manisi health providers o ngā lue whaatasi ma mtanga lue ngā malo. Whaftaisia manu, tai lawa lau a fionga, whaftai fo i ngā lue ngā whai o nei fo i aso, ma ua fo i wha sili ngā malo sili nei a fiafi. Ngā whai e ona tātoi awal nei awa noa wha auru, mai le au nanga le te o Samoa. E whai sina tā whatatanoanga. Ngāri. Ia, bevo na e sau no, ia, lai loa, tau whamatala o marbe. E sau nei tangata, ia, e whamatele. Ia, pe ona sau no atu, ia, le fionga ia se manu. Ia, ia nei au nanga lo whapena, ona ngā lulu e whaatasi. E pe ona iai le well-being, ia, o Soifua Manuia, ia o lalo lao nei au nanga i tatona matanga luenga South Seas. E whapena ona iai ia au nanga o le whanau resilience, ia po o lato o lo whapena o ngā lulu e le tūle o le sawaina o ainga. Ia, whapia o ene, whawhita o le tatona o ainga, e mawhai ona whaasota i atu ia le mato au nanga le ta o le whanau resilience ona whapena le ono lo i social workers o ngā lua whaatasi ai e mawhai ona maua se fisosoani ia fo ia mātou le wae ngā ta o le community connectors po i lātou ia o whapena ona o atu i tu o le tātou community po tutonu na ia tātou e mawhai ai ona fisosoani atu Iei nisi avili atu fo i fie maua le fisosoani e mai o le work and income ai le maua mai le fisosoani ia o tosa o le MSD a po le matanga luenga lea ale malo o lo whapena ona fisosoani atu lato whaatinoa ia nei ngā luenga ina i mawhai ona iei nisi totono o le tātou community ina i mawhai ona fisosoani atu iei e apa atu male au nanga lautele le ia wha lautele atu ai ia ngā luenga lo whaia fo i tutono o le MSD e fisosoani atu ala le matanga luenga le ia i olo i tutono le South Seas ina i mawhai ona whaasafua atu le manuia le ma le au nanga i tua atu te au waina i a whapea ni se le o mawhai ono i tutono le MSD ala ia i lisi vaenga le mawhai na fisosoani atu ai whaalawi loa atili ia o isi vaenga e whapena na iei le afi service ia le fo na maua le awa noa le tausanga le ante ne ia mai whaalawi loa tua le lato au nanga tu son vaenga le a whapea o lo mana mia le fisosoani i tutono fale ieni fale le o ato toa ona le lei ai me se pe a whapea o le iei tamaiti la aiti o a whaena le lato o Soifua le ni whaamai ia po le mai fo le rheumatic fever ia na watu la ia le i le vaenga dia ia mawhai ona la tau maua mai ni fisosoani na ia toi wha le ia tili le whale awale puipuina o le Soifua Manuia o tātou whanau e o ngā le keiminei e o ngā le ia le taiminei ia e whapena fo i la ona i le tātou food hub le tātou au nanga le mawhai ona mawai ia nai pusa mea ai fo i mawhai ona Faasoa atu i o lo mana umia e befo le sau noa o lo tele fo nei vai taimi a mai sel nei vai taimi fo ia o lo longa
Mami o tutupu mai le tātou sio manga. Ia e whapena na Faasoa atua le tātou food hub. Ia, o le pei o le awananga nai tutono o le Soifua Manuia. Ia, a ielo o lo ia isi tātou awananga e pei o na ia le gambling harm minimization o le vaenga lea lātou te vaia ia o le whaafita uli fo ia o le mawhai ona tau fia le na nau o le loto tangata e watu I masini poka. Ia, o le whaanga o le loto o le tele a ia awananga ia tele lava ia whaafita uli tūlai mai ona o le na nau tele o le I mea I ta'alonga ia whai tupi. Ia, olo ia le au nanga ia na mawhai ia ona watu itua ia le mātou staff o e le au whai ngaluinga. E mawhai ona Faasoa atua I a inga taitasi ia le ngata fo I leo au nanga mawhai Talanoa ia na fo I tūlanga I tangata taitoa tasi. Ia, e iei ma le Faasoa o le Faasoa fo I la ngā lulu e whaatasi a matato. Ia, e tele lava ia Faasoa le au nanga le Faasoa I tele o nisi providers po e mawhai ona Faasoa atu iai I o mea ia a whape si whaal e fo I whaasala lau fo I mua a whape whaafita au li fo I le mana o bia ia ni a whaina fo I tutono whale ono Soifua malolo ina ia mawhai ona o atu e se Faasoa a whape o whale tonu ia wenga o me whapina o se pusa aisa o le o iai I ono afia ai Soifua malolo ina o tangata ia e mawhai ona Faasoa tai atu ia ai lava ha ia ai inga ma me te tau ona whaalawilo e mawhai e la ia le ona maua atu ia Faasoa wai le whapia ona atamana o loa latu loa au mai lo le taimina whai whaatatanoanga ma wha mautinoa o la ua meet le requirement le o le mea te tau ona whaatau winda ia e foi lisi au nanga ta o le green prescription o la tobia e mawhai ona Faasoa atu a whape se whaafita uli whaatata inga a whape pe maua le maisuka po le tuto mawalunga I o la tobia fia ngai ma le whaatalanoa foi lea a whape I mea tau sami e se plan e mawhai ona whaatatia ina I Faasoa atu le whaingoala o mea tau sami ia whapena ona whaisina exercise malostino e Faasoa I la rewa haenga ina ia whaititia le toto mawalunga ia e whapea foi mo le maisuka wa to tele au tātou ia Pasifika wa tele foi ia ina awha aina I la rea foi whaama ia whamanga kore mua whuarau ia manatu le inu wa whuala au ia pena isi ia au nanga whaftai se ungan ma lo whaftai te waililo ia leo tō whafonga mai pa iyo si kako kungu foi whaiunga maua mai le nei whakalkalangoanga ma le ngei polkalame o le ta Faasoa Soifua Manuia le nei fiafi o le polkalame mua nei o le nei tausanga ia leo tō whafonga mai I vaenga tonu e patino ai ia le sila le afionga ia te waililo o ia tonu lava o loo vaia vaenga taitasi pei ona tau whaamitalalaina o longa winga e ke afio koloi o le ofisa pe ke mariwa ia fesiri lo mo te waililo walesi po walesi eremia ia o ia kongule o loo ngafa kongu marewa ia o vaenga tonu ia pei ona tau whaamitalalaina ia I ke le alonga ka ua e sosoangi sukako akungu ai mai se lava ia vaenga le pe o ka ua e sosoangi anga I le whaingapa anga ma le MSD ia o lea o lako o lo iai e fo I maua le ko mai whapiko e sosoangi aku ia ke ukou e langa foi lea ia me se lako fo ia wa afia I le me kau o femisa inga I kongo ainga ia o lo iai foi la ko whapikoa e la ko ke whakalkango ainga ia ainga foi wa afia ia ma fofo whaafika auri kongo ainga ia
o le vaenga tonu lava a walesi. O ia kongwale o lo iai ia le au unanga lea. Mo le sila fia le mamalu ka kua kungu. Ole amakanga ngai o le polkalame ngai kausang o le la au mai nga o ila ko lo nafa kongu ma vaenga taitasi. Ina ia novo sila fia ai. Le kanga ka kongu e pule le vaenga, ma le vaenga. Ia nga whai ngō fia la, ia nga o ngā maua se fisosangi pe a fiwa kui le ofisa. Ia pisiri kongua mo le kamaika i o lo vaia le vaenga, po se ali e vaia le vaenga. Ia pe ia o le mele le o kifia, ia ave tonu a oi le vaenga tonu e mo miela fisosangi. Ia le ala ua mauku waku le vaenga. A o le vaenga piko siring ka ua mo ko fa fonga le ngia fife. Mai se lava ia mamalu lea kungu o lo afifion papa au o kilangi sauke ma o kilangi sau ia maso se vaenga lava o kilangi o lo whaia ngei a le ngā ruenga o le vaenga o lo tau o le flood relief response ia o la kokongu ngei o le vaenga o le tali atu i mana onga i la tau o lo afia i lo longa nga maka le aunganga ngai a le self-care ananafi le ori. Sa tau sa ili fo isongo fuanga e wha mauku ai. I onga ua lolo vaia i a le ngofuanga sa wha konguinga e wha kaungu ai i a le aunganga ngai. Ia nga maka e le aso ngofua o nga wha kongongu. Ia ma kau pae le whaingo le kau sa ili le hou. Ia lela o mo le hou. Ia aso lua. Ia nga makalonga o nga kapenga kongo le hou. O ana nafi. Nga kala alo ia ilola ia le unanga ngei. O le oanga ngei la. O le makua i kumu lava peska ia le hou. O le hauling day. O le hou la le ekale sia whaapitonga Yesu Samoa. O le ekale sia powesi. Ia o lo iai ia le whawhengainga o le sunga ia tangata udi ia ma le whalitua o la ua o lo o mātua ia o le kāresia ia o mai al whatangana ma le kāresia pōsua mai al whatangana ma koki whaonganga ia le hall o le tuatusi o le vaenga o lo whaiangele ma ko ngaruenga o le lua Warden Place ia o le WADDON mo le tau whaamamalainga o le address ia i ngai mangele town center i o longo e whaafsanga i konga mo le mele whaitwhiri mageki i o lo i el whaasai le whaasanga mai le ku i yuka i o ngā o lo whaiaile au nganga le South Sea Self Care ia ele ngā o le South Sea Self Care le e iei ma o nganga ale nisium tanga luenga le malo pe o lo pisa wa onga ma Kanaka Pasifika ia ma isi foi health providers o lo ngalu lue whakasi fesoa soangi inga ia mawhai o nga kele ngi au wha inga o ngi a seka po ngi mo mia i la tonga a fia i le lolonga me se ale ngei ki munga ngā fia i le whai ngolo mai aso. Ia, walesi, se i whainga si ngau saunoanga e uinga i se kakia o kakia i ngei le fuafuanga mai ang ngawhima ngei o lo whanga solo ia le ngā ruenga fōi o lo whaia ngei. Ia, o a fōi ngi makanga luenga mangi whala konga o ngā rue whakasi kei mingi mo le sira fia fo ile le kungu ia ale se man faftai se man ia pe on sa no se man ia lo wata ua nei le au nanga fa pe o le Pacific Response Hub Care Plan tu sala o le ai fa ia le si no foanga le talua na oso le ia timunga malolonga ma fai dai telo ainga o lo o ia le
pe no fuanga sa fa pina na nga le mo mo mangeli o po la lo ifo e ole maunga memorial ni memorial hall ya na le la o to sifi mai nei le va e na i le bea le o ia le swimming center po le swimming pool mangeli ia ona ole sa tilo foi le malo fa pe ya o ina tele na fa ina fa le anga ina no fuanga ma nai ai ona o a fianga fa natura io la tele le o soani ma fa mau tui to no mangeli ia o ina la le no fuanga na lo tele ia tato atunu o manis fo ia tunu ma o tutono neno fuanga ina ia mafai na maua mai ele soani mo mua la lia i tutono le haple e pitai wa mai nei mo ma fa tal sanga ina ia ngalu le fa tasi le South Seas ia male matanga luenga le o tangata Pasifika ina ia fa pena na soani atu mo tato community talia tu mana onga ia fa pena na fa to ai mai ole aunga tonu ala le au nanga lia le o toi fa tu mai ile aso na fi se ia o mai le aso o tai ao fa pena fo ila sto na e o ala ila sto na ile au nanga ne ya South Seas Malaysia mai si fa enga ia se mo fo fa to lau ina tu e peila le pau ale se senga o lo iai ina ne iai se fa fesasi ia ni te o fa fesasi fa pe o la fa le me o to yo filosofia mai le South Seas fa tu le me a le fo o iai le si fa enga le ia mo le si le fia tatu atu no e pe o le o lua nei va enga ina ia o va enga mo bua le o tali atu mana onga le taimi lava le na o tupu fa fita uli o le vaenga lona lua le wala ina o mai ia tonu South Seas ona o le tau mawhai a whapea wa o lo vaenga mo mbua lea wa maua o ma mea nan mana o pia le taimi lava na ina o tupu mai wha lawe lawe e mawhai lua lea na fisoso ni atu South Seas ma le si vaenga le o tunga lue whaatasi ina ia whai se fofuanga po se plan o le ta o le care plan ina ia mo le si lua tolu vai aso e fa fefea ona soani pe mau soani mo na yo tatu tangata e fa fefea foi ona tawi fetu na e po ani telefoni o ani pe mana mia ia pe le singa le na e a mata mai ile no fuanga le na mo ma wale soani vai ngalo na lua le lo ma fa ia na ma wa toile o na al South Seas le ala o le tau foi le wata awai o le Pacific Response pe o le response le ala au Pasifika o le anganga ina ia au mai se au tu fa pe tato tenga lue fa tasi o tato o le nuu a village response i mea le ala mai fa tasi la na tilo o au nanga fa Pasifika ako iyo na ia ngalu lue fa tasi ina ia mau atu ele soani le mona yo tangata ili fa pe fo ila o fai mata le South Seas na fa pe le South Seas le ai o le a mai fa atasi o mai tu o nanga fa Pasifika e ma fai ona fi soani atu so tangata lava ele o fa tau fo ila ele o fa pe fo e na tangata Pasifika e bele nei o nanga le ai o lo tatala fo ia isi groups isi atu no e ma fai ona fi soani mai ai ia ele ngata fo i na o i nei le South Auckland lo matala atu fo ia o nisi lava e o mai totono le no fanga pe no sano se man ia lo fa pena na maua tu sape fa pe o mai o le West o lo o mai fo i totono i mai tai North Shore ia lava e ma fai lava no o te se so pe a fa ele mo le so ia i tu malo po vai nga o motono au kilani ia malo waftai me si le o pa ia le o ka ole vai nga le o le me ngaka mai ai po o kwa o le me ngaka ia ka ko ile service wa le ka kala i ko e sa wa mai kai North ka wanga o Hamilton po feale me o lo mo mia so swangi wa fia i lolonga Drury o sa wa o le wa kala i kua le afo mo si da fia fo le malu le kungu o longo winga le nga o mangele awa kala fa sola ko no alo fa tai
Pena o le melna o le care plan tātou. O le vaenga le na mua o lātou la ia maua le sosoani le vaenga mua kadi mua le melenga ko. Mali, ia vaenga lona lua lo le wai tātou. Ia te loa ia le vaenga lona tolu awale. Whaawawina o le sosoani. Ina ia awai lava na ingata le sosoani le mo nai o tātou tangata. Ia whapena o na o se taunu unga le lei. O mawhai o na toe atiae. Mawhai na toe le lei. Ma wata koe fausia fale o mautu mea o mato mautu ia o ngata maiti wa mea o mai ma fai ona afaina talwai ia lolonga ma lo fafta ma fai langa e fa la wilo la ngisio o ngal kaimi ngei o le fi koi kongu ma le ngei ma so ngei o lo fai ngere o ngale ale South Seas ma nisio kanga luenga malo ma para konga kumoki. Pe ona o nanga ia wanga lua whaatasi ne ma le South Seas. O whapena ona le Pacific Business Trust. Ia le pe nina Health Trust. O le ia si vaenga o lo ia o mawhai ona fisosoani mai. Talanoa tili nisi vaenga fo ia taipe o insurance ini be faale o manino lele ia o tato tangata sa fa insurance o la to fale o mea fale be pena ia e mafai no ato lo ia nai lo ia ia o tato no foanga lia ele fo ia ato fo tai au e fai mo fo le so soane lia ia lo ia fo le mtanga luenga onga moni fa talanoa ni so soane mai mtanga luenga onga ia pe ona e foi le waka tautua o le CEO la Trust Family Wellbeing Service o nanga lea o na ia tātou so tua o i tonga o la tau ia o lo fia ngai male au nanga lea ia e fa pena fo tata la so sesi la to au nanga ile fa pitu tasi na o tonga o lo o mai asi vaenga so ani ma tu mai o la to tau au e ngalu lo fa tasi ai ia lo mata ia fo i mal Pacifica Family Health tele fo ile so ani a tato pa anga yo lo tato ngal lo fa tasi mal South Seas ia pe fo na esa no lo o le Ministry of Pacific People o la to ia na o lo so ani tele tu fa tasi ngol ni o nanga ina i mafa na so ani wala ulia ko io e wala ulia i tato a o bio o la to le o le e tua mai o le ngaluinga le tau mawhai e atina. O le ka ua ia lau kilo le whaingol service le ngwhaingi. I le ngaka i le ngangana. O le ia ma nganu ufo i e whaaria se ku wakaidoa i fo i kongu al melenga le ole ka kui ei. Wa awak ngenga i konga. Ia pi ma mafu i le Talanoa. Ale manga ia lai le oi ele siaola. O ka wa ko sa o Talanoa me mo mia me pe fo ka ko kanga le ko i ka ku o ile ho nga ko ya nga wa nga le e si Samoa ya ala fa sa nga ko ngwa ma e o le ka wo yo wa fu o nga se ko ngwe e fi so ngi nga yo ka ku nga ka vo ai em foi mai fala long si vai nga taua mo si la fia fo le me sia onga o me ka mai yo o le housing yo mai si me fo le ya si la fia fo le ku ya mo ko rola ya ka o mala le me fo fia mo se so pe fona e sa ndoa e le tā o le ngana le si fo ile mea e tā wai le tato no foanga lea e te le lava ia ngana ese o tato Pacifica o lo whapena ona mawai Samoa, Kiribati, Tonga, Lalotonga e fo ia nai fiti la o lo ngalu lue le au nanga le matanga luenga lo fiso o aonga ia pe o la tona o
o lo ia e se ta wa atu nei ia na yo tato tangata fo ia wana o fina o mawale fa ingilisi ia a o lai e mau atu o lai ia ina i se mawhai whaataltal no la tau lava ia ngangana ia a peona e ta ua tusala o le kia plan lea po fofua ngai lesi lua tolu vai aso o lo lumana o lo o whapena na vai ina peona e sau no vai ngole o le medical po a o na whaafo mai o ni mea tau vai la au whaafo mai a whapio i se wha ale tonu o le tau mawhai ia maua mai ia lau pepa Foile tala ia vai a ole o se soani tu pe e soani tala ino foala au e mafaina mo le soani I atato e soani ti ai ia ole fo ia wa atato o nanga ia lava ia fo mai fa tato mo fo mai Samoa ia me si vai a fa pe la wa ia le fo mai atanga tala vala to ia e mafaila vana e fo ia o ia lau fo mai ili se me o le ali ni mai e fo le tatou fo mai ia a soani nai me tau me pa tala vai ia ma o lo ma fo ia tatou vaccination ora le fa ia tu ia tatou ia isi o lo fa pena nei le fa ia o la tu ia o lo fulu ia o le mami mo ka miki Michela ma le rubela la fa solo e fa maua fo ia I mangele no fanga lo tato ia e maua fo ia a fa pe mana bia ia ni rat test mo covid ia o mask me fa pena ia o lo maua pe ia tato so fa so ta I mai lama anga I mai e pikia koini nai na fo fe so swa ia o me tau fale pe fo fa la wilo atu mo ia e mawhaina so soani atu ai ia tātou walo tele tātou apa anga au nanga Pasifika lo ngā lue whaatasi mawhaina so soani atu ai e mawhaina mawai ia mawai wha malpusa mea ai pe amana mea pusa mea ai mea tau mafa mawai foi ia meo o ia moenga ia mafano mamoe me a whapeo o whani tonu lava o le mea e sele mana ia ai fo ilia lata tilo nai nei ia so talo ona amata e sele to tilo o atunu tato o le tato I tonu lava o kilani lato tele yo tangata fo ie e nau lava e o atu donate tatu soani tele yo soani ia ele tele se tupe e tu ina mai o e whaatau mai ei ia mamoe ia afu ia moenga mea mawhapena a e tele a ole soani e watu I tangata fo ie e watu fia pa I atu o lato soani po sina pelua pe kolunga e tau mawhai atua ina ia ngā lulu e whaatasi e soani moe o lo whapena nā whaina ia e mawai fo ina e soani whapena I mangele ia a whapea fo o ieni pili fo I po wa afia ia tatonginga no moli I le vaitaimi ane na oso ai le whaamai amine oso ai le lolo ia o taimina e mawhaina soani atu ai tātou konginga o pili ai le o pili kuai pili fo ia na tu mai ia pe ole le o pili a risa o pili fo wa whaina o le vaitaimi nei ia lo ia foi mal au nanga o fainga po ia lo mana mia ia le toi fo inga luenga fa fainga ta ia ma fai fo an fa Talanoa ma watu le soani na ia tu sa ola le matanga luenga fa soani na ia toi mawoni nga luenga le tu le na ia mal income support ia le si va inga le fitu tu na ia le tato au nanga mo le faini mo le whaatatianga leo le care plan ia olo ia le ministry au nanga le Ministry of Education tanga luenga lo fisa onga olo ia isi vaenga le tonu ia Talanoa me whapena olo ia fo ile taimi nei olo mawai le soani sina voucher ia batu soani whaatau bina o fua onga po o se vai foi onga mo tamaiti ia sa tu fa fua ai foi ia meu atoa onga foi le ngata ile ia ilongo o le loko le South Seas ia fa pena foi loko le
Auckland Blues ia. Ia manai apia onga ma peni. E maua o mai tonu na e watufua o ma fo ia na soani. Ai a fo ia. O lo ia fo i male martato au na kale e o tia iulu tamaitila i pe ato e fo i. Ia. Ile a onga fai. Na au na nga uma lava ai fai fua uma. Ia, pe fo na Talanoa ina social support. E mawhai ona fia malama atili. E mea olo whapena na maua i o le work and income. Ia, the wings. Wha malama o le na vaenga. Ia mawhai fo na soani ia le staff po o vaenga konga. Vaenga tonu le ia. E mawhai ona whaafsota ia vaenga na pe amana o mia. Ia, ma le tau mawhai fo ile o le financial literacy po i ni bea tautu pele o malama atili ai. Ia kau fai ngā fo le pākeki wanga o whiko ngai kako pākeki nge vai kaimi o o lolonga. Ia, e pe fo ile tupulo me whape. Sui lor pākeki. Sui lor pākeki. O mea umba o le wanga ku i se a wal fai ngā mea o ngā kamaiki. O ma fai o ka au mai mea ngai fai el me le wha mua. Ia nā whai nai lo leo le situ wala fo oto ha au. Ia pe o mea ngai whape ngai mwhai ngā whiko ngai ngai. Mai lola ia fai lo wha e ngalonga i kamui. Ia pe o nisi nā tau wha amalamla mai no o le tato care plan lea. A soani la ia. A whapela la tu le tangata. E maua ia numero telefone. Maua ia soani mana wai maua i ma. O isi tato ile e o atu a tau mawhai fo ele fai se no foanga ina ia awale o atu. O ina le whanonoa. E mo ia le tau whanonoa o wale tele o tele le a fianga. Ia e tau mwhai e si nai e whaafia. I le tato MC la ia o tau mawhai na vai. E a fo o le si mea kau, o le maanga iona. Kilo fwe, e fwe kako Pasifika o le laualoa. Le ai ma se me wha le kong o le kofe, o le askulimi, o le papakiu, o le waika o mawha, o mea uma kama. So se mea, sa o le walbaku i ka whao i mawu. O le maanga ia i o le ahu. E uma ua fia kanga ka fwe le ngā laku, o le wha ngongoa mai kai i le maua. O le maanga ia i o avu. I laka kilo fwe i swinga o ka ke wai fōringa ka pēo mai. O le popole, o le ika, ai le i umi, le umi angai ko kongo ka mawhale ko whewore a le Samoa, o koe fōi a mai. E wheme i le si vaenga, i Faasoa solo kua le kuongo fōmai le askurimi. Pe o le saunoa ina fōi. Pe i fo il bouncy castle mai kamiki au. O tamaiti la iti. A watu fo i a inga mana i o la tofana. Ia le ia me fa pitua e fa tafa o i tamaiti. O ia fo il vaenga lau te va ia tamaiti. Ai nga fa ia nai mātua le tausu engol sosoani. O me lai maa i mea o saua. La e o ia ngai maa koe o whea ngai mamaka au. Ia alpispiso o i o ka mai ka upunga i kongo levo. Le o le whakore maanga ia. Fia ka mai koe le nga whangongo le mea kore e se me longo fwoi kai masinga ia ngoi ua movie sia inga ngo fwoi ngolanga. A leo mai le sa oroko i le. Maua fua o mana au nanga au wala le tamu whainga sosoani mana i tato ainga. Maua le taimi e a vese mai e tamai te wa ai lisi vaenga. Le tato youth, bubblegum youth. Ia o la tau e wai tamaiti e whiangai nai mātua le tau fitu na inga o la tau se sosoani mo i la tau. Le si vaenga ka ua le si ngō mai kaunga ngei. E le si ka mālo si ko inga sau wha rua. Wai a ngafi ko sau loa ngei. Ai la ko marke ko simpepa ko whiwhia ko alfa. Ua, mai. Whawhikai me ka ua onga. Ko sa le ua la ko le ua maua ia ofua onga loa. Ala whanga, e lua ke ukusi. E lua ongi vouchers ngai wako ua. O pidi a onga. O vouchers o ofua onga. Ma mea onga. Sa le ua aru whamu. Ai ngare anga uma i le rolonga ia. O le mea ngā sawa ngafi ngō vai eisi ko inga ngafi. Ngō ko e arua. Hane a saurongi e lako. O fia ko inga ma o kong whasipepa kua. Ia mwhawhi. Kai wako.
le pusa ka mo pusa me ile ko ke wa ya halu ko ingo me so fa so me la kwa vale o le sita to o nanga lo ia nei o le counselling service man tu fo I a fia tatou I tulanga fa pe ia mafofonga fo ia e whaingatana whamatala se sile whaingatao lea mea o tupu whaafo se I whapea ia e mana mia la ni si fo ile Talanoa ina pe mana mia ina ia mawhai ona Faasoa tu ise mawhatia o lo nofo mai ia o lo mau fo tato au nangal na Talanoa nga manisi whapitua fo ila lewa na ia mawhai na fisosone to wai ono a fia ai le lumana I o le tangata fo ile le na vai o lolo vai al fale po ni si fo o mari le wai ai po ni mena tutu to a fai na ile Soifua matua wai to tele ai nga sai matua na tama fai la vai se fe po matua ave se ma ko mo matutu no fale ia ole io o tu le vai ile tulanga fo ile o fai ta ai o se fe ile si ai nga le mo fo lunga ngo fo vai fo lua o lunga la wo ngo fo ia o la lo ngo ko ngafi ko ni fo ma lo ale un sai fa merco o que lo fiar be se mo fa se ko fa mo ku le me si le mo ile housing mo va o mo le fa mo e si akila ia non fa le ki fa pe po ferme a o o le musu e se fo e ke o fa pe o fo fa le anga o se lai e ma lo o le si me fa a se mo fa mo o le sosoani fo e maua mo ainga o lo fa pena o no sulu fa ia te inisi o tato ainga no fo ai o no tato lava ia Pasifika e tele lava ai na le mana na o yo no fo I fale fo ia na fa ia le ma lo fa kitua mo e ma fa na sulu fa ia tu ia nei tai ia ampe ia mana na o tato tio I tato ainga o lo ia ia na tato o tu ai la ile ia se ai ngana to fa ia le ote ia ote se fulu o lo fa popot e mau fa la le so ani mo si mai ngale le host le host avatu ia inisio tato ai ama fa fo na so ani ia na fa tele ni pusa meta mafa ia pe fa tele at fo pa ni nai balankeke e no so ani mo le ai ngale o lo tali malo na yo lato ai o ke fa fe kai I fa fe ngai nga foi le nga mako ngo fo e ko angale e ko fa e mai takanini kusanga mau alo le proclame la solua le nga vo le nga ma kakalongo I ma tawai le sunga leo ai nga mau alo o mai la o e inga yo la ko au lo ku fuka ko o la ko au lo ko lo a fia I level ia o mai ko fa ia nga I fia un fa ko ia o mai lo ingi o mai malisi o la ko ainga ia fai uma ko ka vale uma mo fia ngai ia ngai vai feo o le ka o le winga lo kwala a fa pe o si la fia ese fa fe ngai nga sawa mai lunga I au kilangi north west mai ngai o a fia se a inga o se o longa au loku po o se si lava e kalesia I a fia ngai lolo wai ia a fio mai I level I mangele I le falsa I le malu e kalesia fa tonga Yesu Samoa e kalesia po isi I le lua warden place yo nga lo fa kingo le ngale self care maua maia wang umolo o ko mombia o le si vanga ka ua e ka u lo donation o man ko le va ko la fa fa ko ka I sunga ya bilione sanga umolo an ba po kala me ka ai vidi mai lo bilione se umang le fia va ko le so o le kanga pusa lauki wang ele malu lau pusa lauki ese uma ko yo sio ngale fenga ngale ai la ke lingi me vo mai role e fai to nation na makula ala ia momo o le kanga lava le leia na va fa kai kele a vai o fa fonga mai la ia sunga ia bilione fa kai kele mo la ave fa nga ia la ia
lo wanga le leimo lo wanga lofa ingai ainga fo ia sa a fia i lo longa ia lenga kai leo le Auckland Blue Ia. ka ua ia le afu le support le Auckland Blue le ngoa ko ngafi ia msar fo ko kai au ia ole kam fainga le i faida la ko so songa nga ile ia ie fo lo afia ale ka ole me pikusini ka wa afia uma wole ngakalonga o e nga afia le au fa la kele lo mole au una ngala kele mo so sesi e mo mir so so i me uma ia ko lo wangi Ia. Vale. Ia. E moni la ba i pe le au ngala na ia. A faia o atu i o. Ia. It's the one of a sin of so Iyo, na. sa ole le. A pisa la ona fa atu le nei no foanga. Ia. Mo le tali atu la vai le maftianga talu no. O le titele o lolo. O ita o le so ma donations. Ia fe o lolo fo ia nai tangata papa e pot. Tato. Iyo. So pa langi e watu o fai fa tau i no atu la ele atu watu. Sa ole le la ka ia mai fa mangako kula vol ka ko ku o lo fai pe ka ko kui o lo fai kui kai mingi o lo winga o fa mtalanga e se ko ngol holo lo fa kingo mai au nanga ia ma fa fo le holo o le fai ia ka ko kui le i posta mo posta lo ngolua o le fulu le fo la kala ka mai le ia le winter ia ma ngai kuila fa ngau melo le mami o le misela ma le rupela e msaro pe ngal pau ngai ke o ngalo ke o sisi wa ngol ka ko onga e pe ole mena ole ni vai tsai mi na to fa manatu atu si va ngale ta o le community law i South Auckland e lo ke fai fo ole la to ma lo ke fo nang i ole la to telefoni le ole o vol se lau tasi se lau lua lima fa o walu se lau tasi o lua lima fa po lato lesi fo lato landline le ole lua fitu lima fa tolu tasi o lua fitu lima fa tolu tasi o ia la fa tato numero o vol se lau mo South Seas oi ole numela vidifua ole o val se lau tolu tasi tasi ia nga fe siri lo la iso se sia ke I've seen more la wale swale mo mangi va yaso ia ma lo la fa ftai pesta alo fafti tele lava tringa su manu fa pe fo le fionga fa tua ya te o lilo walesi ya Arabia wa leo fa fo ga baila tu no leo ma nei o tawa lunga i numero nei o telefoni sa o fia fasilia tuai ya wale no fo sila fia fo ia le tu no le numero and phone of sort ta ia tuai ya o le ia nga ya tu am fa e mo wolf so songi lunga o telefoni fai titi ai fo le fai numero malaina te tele anga i o le oval salau tolu tasi tolu tas sa ele numero le fono na mai e ta ule sto na ina se mvaya tu nei fata se mal numero le kainga ora o le oval salau ono o tasi valu o tasi ero i ta ula numero le fono ana numero le o le wa mai se manu mo la to office fa pitola mo South Seas Health Care o val se lau tolu tasi tolu tasi a o tato yel bata pule o le nai minute yes fulu a te o lilumba te lenga se manu fito i tonu i le mata upu o le pangatio no le lolo vai le o ye nei o yai se avano o lo o tau feutanga i fo i ma pulenga fai tu malo local councils sa fai lo por kala bela sto nei sa fai fo se por kala fa pe ale sunga le pali tele la flof peo ya va pe fo i nisi o le local board pe le ai Nick Pakulich le to fai atawanu ya va pe fo i le sunga ya al Filipina o mo so to fe so ta inga e fai ai ona fo le fa le nisi vaenga e mai se le be yo le o le pangatia le lolo vai a te o le lomba se manu aftai tu so le na mato o ile aso lua mato Talanoa le
ma el Filipaina ia manisi fo ele vaenga o la towi I le no fuanga le na fa mo if so soani lo mana o mia Tai, la fa ia le matou fa tata noanga fo ile ina ia sila fia ai fo ele vaenga le o le o fa atu le si no fuanga fo le ina ia mafai ona fa solo o tangata umala le o mano atu no fuanga mo le a o mana o mia la isi bia e fa pena ona fa solo mai ma to so mātou le vaenga lona lua lea po le phase 2 o le fisosoani a le phase 1 de ia le vaenga lea o le council ia lala o sila fia e au Filipaina ia le fisosoani ia lavo la tunga lua whaatase na mātou I Malaysia waena o le council ina le mātou whaatanoanga ina ia awaina I se whenumia ai fo I lea male a ia whapena ona kilia o male communication whaafeso inga Malo. Pia le vai ngatonu lea pesta o le vai ngamo moale pe on sau no ia te wai lilo o le keimi foi le ngakari ko ro I la kanga la vanga wa afia lo le foi la sa tula I lo ia le sunga ia pali ima amatalo no fai la to ngalwenga le o le asia silo ainga ma moli ia man onga fo io first response ia o kai mila le mako toi Faasoa o le Faasoa o la le Soifua malolo malolo ina ia fai ngo fie le malu a me se wai o malo ko nga me fa pengi ia e fa mai e sa wai na me se ga ainga afia la ko fali ia mai ta uten da awa mana tua a o nei na to ala sua vai ia e tele ia isi tulanga a fo le panga tio le Soifua maloloida o le to ele sua vai e to ai le namu e to ai e tele fo ia beo e o sta buti fi tele ta ele meo I meo vai fo io o lai ma tua tele ele siama ma e tele meo o me ola me to lo o meo ele lo loa ma pepe le vai ia e fa pena ona se pisia ia fa mai ma tulanga fa pena Samoa na fa funga me nei po ta u te le lo ma fo fau ia le tulanga olive sosoani fa wau pea o le wa le first response mai o tilo tu ia wa le a tonu sala esela ofisili le mata pulea ai falling mai te o lilo ma fa pe fo I lo te lenga se umanu te le lava sia fianga o pulenga fai tu malo in fact New Zealand atoa I le infrastructure ma le fata otoina o le fa vai o awala papa o ala vai o mea uma fa pena o lea o sila nei now finally Auckland has been exposed a fear in terms of infrastructure a fear mai almatanga alwanga Soifua malaloina se ia o mai lautonga alwanga la se mai tau iai ia atonu e peuna e sau no pista ia ole ale tele se tala I le tulia ai peta e sa lo so no anga ele afaina la le e o mai ai le Soifua malolo ina ia afia o mai ia le infrastructure le wa faina ia o mai ai le Soifua malolo ina e pela le o tau ma fai ia le local board ia mai o mo lo ngalu no faatasi ina ia tu faatasi au bala le so de se ia le Soifua malolo ina la le mo tanga tai to tasi ia ai mai se I to no tato ai nga ia po le tato community ato ia mo pe ia ole fa ka fo le vai nga me ka Soifua malolo o le mo o tangata le peila o isi fala konga ma fai o nga fea ngai ma fala konga po e kalesia o aonga o mo community mo sports kai peila o e fai ngo fia nga tali akula I keimi o fala vela a fala na tula fa pengei I fai nga isi fo mai o nga ko tiol ma fa fea ngai ma le public ia ala wale vanga mako fe ngai malesi vai ko kele o community so e karesia kasinga ese ngafule o malo va tai foi langa wa apa mai ai ele
ia le ministry o le Kaka Pacifica. I le South Seas onga e ke le ia vaenga i ka vai la role i wa le le por kala me ka o locality por faingangu i o e ka le sia i mo ke anga i ai Manuia i le nga o e ka le sia la Samoa e au fia uma e ka le sia o Kiripaki o konga o fiki ia e fo ia ma e ka le sia mai i fea fo ia Felika o le fo mo ke ngalu fa kasi ke mingi malo fa ia manatu o le ua tātou tau mai si ui u toi tolu nai minute i o lo toi nei ia la fo atu whafteitele lava lau talaika seu manu e me se foi lau fionga i le whantua te wai lilo Malesi Arabia whaftei fo i le avano o tātou whelua i ai i le tangata wa na pisi lava fo i tangata ia e whalongolongo mai fo i nisi taimi ia ai tātou te le whelua i mamasani a tonu whaaftai le tua o le avanoa le leile nei ia e whai e fōi o na whaau pēr le longolongo pēr o le atunu e winga i nei Faasoa o avanoa ia maanga waa e o tātou tangata e mau le mea le nā o le Faasoa tūlia e tūlau le upu e mama pe masi si fōi o mai e i le mea o lo iai le Faasoa au tu te whapena o la o lea tu o lalo ai loa e le ainga mana o mia le Faasoa o mai o le wha o ngai tonga wha o ngai fiti wha o ngai soos tangata e o lava i tangata whenua nei e le whewhewhi e o mai wha o ngai le Faasoa o le sisilo mai fo i le malo ma agencies te tele o lo o whaasawai i a funding nei i tu tonu o Faasoa ma whaalapu putonga nei pe o le South Seas Healthcare. A whai e mai funding na ai le o whaongai o lono winga. E toi wha i nā tupe. Ai le te ta a o le mea moni e te tau o na whaongai ia o tō. A te utole o mai. Nioi, pe o le nganga le na tu sao a masani fo i lua fionga i la Talanoa tu sao le atunu e whaingo fie i o le malama manino i mata upu nei. Moni lau. Ioi, e whaongala i sta ngata tupe ma Faasoa ai tātou nofo mawari ano tu lau le upu. Tātou te le maua le whaamnianga langa, tātou te mumusu e o mai i luma. E whaatino mea nei. Ia, toi upu mai i lua fionga tātou tau mawai e nei po, ma le anganga whaaloata. Ia, whaftai lawa i lau fionga pesta, i ngā ua tō whaafonga pai o tātou o tunu. I saunganga fo i a peskai kusai fo i ma ini vai nga fo o lo a fia ia malu ka ko ia pe o se fa makalanga fo nga o le kau fo fa ia e ave ese molmole o le matamuri po le o le ma o lo fa nga e so se kanga ko Pacifica le kaiming ia le o nga ngai o lo mako fai mem fa si maka mai po fe le kaimi o wai ngi in kanga ko ma ko ke o nga ku ia ma vaku ia vaenga kongu o lo kele ia ile mako kilo o lo mo be kongu o ku wainga ia al favelave mako ke fiu e o kilo mai ia ngai o tatu tangaka ia ringa ia e la ue e konga la ue fiki la ue e la mauri ia ringa ia mo ke ngofongo ko kele ba ko samu ko fa pele po fe ia o ka ko ngaka ia le ma tu ki kakalo ko fa mol a fi mai ko luaso ia nga mai fo le o nga fua e au ngoma sikong ma dilo a fio mai nga i mangele i le lua Warden Place o le falsao le ka le sia fa tonga Yesu Samoa i o lo fa kingo ele o nga ale South Seas Healthcare ia malekele o isi fa tonga tu moti ia mkanga luenga le malo i o lo mako nga lue fa kasi i nga ia fa malama ngisi vaenga e ao o kousi la fia ia mole ngofo i ko ngole ngeia ko ngolo ka ko mo wai ia mo mole atu le ngang fa kai pesca kai fo ile pulenga ia mole fa ngo inga fo yo kai mikau ia wala vale ka longo inga puia li o ka ko wa ku i me lo kupu ia mo me lo mo mia i i kongo ngi usila ngai ia mole unga fo ia tama fa na wo lo fa yonga au nga ko i ka ko ku
o lo fia mo le so swangi ia e fa malulu foi pa I o le au fa fonga si o ka ko ko ia a fai foi sa le ase fa fonga wa kau kamali le kau kamali la o ko fa fonga ia fai mai ale o pu le fai le vai le ulmoenga a mai makaiva a mia le vai pungolo ia a wase ava kau kia kuia anga ma le ulmoenga manga ko fa pengale ngia fia a fai salau ia kongu kai la o ko fa ko fa la inga ia maringa ia fia ia fa kai kele lava mo le fa fonga ia fa tai foi le tadia o ringei pol kalami kongo ko maoka mo ko lawa ka ko po felo ai vas fo mai a la fionga ia te wai lilo ia ma unei ia to fai Soifua